Антон Максим Амосов атынан Кодугулу-Ленге федеральный университет автодорожный факультетыгар юрлях бахыгамайгыга запас полковнигар военной кафедра халаячытыгар историческая наука кандидатыгар ағады саритин ветеранигар Петр Никитич Токарев канаммытай дөбүннүк мәңі тағы туруру сері тома ытылынна. Олуну сүрбе үхіз күнігер Петр Никитич бара боллар 92 сағын толуқтағады. Оларын бүкінге дере тықын жағаз 7-10 күн тейбеті. Петр Токарев 9 сүрбе 4 сыллаға Пермская обласка түрәбіті 2 сүрбе 2 Смоленскайдағы Стрелковая дивизия. Хәтті үз ағуан әттіс полкатығар сылжан Восточный Пруссия краны сатығар салғы от сәрі сылларын тоқары бүтін Европана ағын бірлінге дейбіді. 1962 ғылла қасаға сірін байенді комиссарын сол бүйатшысынан ананан кәлбіді 6 нақсы сыллаққа университет байенді кафедратын халайбіді. Ректор Евгений Михайлов и Петр Никитич бүдәхек бағасын атын толыран байенді кафедраны сүргітуге туханна қолегі тылы денетті. 1963 военная кафедра Заведения Лихиджевата, Якутской государственного университета. Кинетум бу военная кафедра сайдытыгар сюрда хальбяган орбитки. Она бихи кине атон вететери. Бигин былыргы военная кафедра жетигар билинге автодорожный факультет корпа. Олонно сери ветеранигар полковник Петр Никитич Токарев каналлах мемориальный доска глытыр. Рыгыдяк күнер келін тұрабыт.